prijatelji, članovi simpatizeri Stranke demokratske akcije, Esselamu alejkum i dobar dan. Dobrodošli na pres konferenciju općinske organizacije Stranke demokratske akcije Tešanj, poštovani predstavnici medija, rukovodstvo, članovi stranke, dragi gosti, hvala vam što ste se odazvali pozivu da danas budete sa nama. Posebno nam čini zadovoljstvo da je sa nama i naš predsjednik kantonalnog odbora Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona i aktuelni premijer Zeničko-Dobojskog kantona, gospodin Miralem Galjašević. A sada vas molim da učenjem Fatihe ili na drugi način odamo počast prvom predsjedniku Republike Bosne i Hercegovine i predsjedniku Stranke demokratske akcije Rahmetli Ali Izetbegoviću, svim šehidima i poginulim borcima Armije Bosne i Hercegovine. Kaže se, kad imaš, čuvaj. Kad nemaš, bori se da imaš. Mi imamo Stranku demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je stranka koja je... Stranka demokratske akcije je stranka koja je otvorena za sve. Stranka reforme i pouzdanog razvoja. Stranka demokratske akcije je stranka kontinuiteta, koja je bila, jeste i bit će stranka koja će imati presudan uticaj u političkom životu Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije je korak ispred drugih. Zalagala se za stipendije svima, vodila brigu o kadrovskom potencijalu mladih, razvijala ekološku svijest, ljubomorno čuvala kulturno-historijsko nasljeđe i tako od jedne nerazvijene i ratom devastirane općine napravila jednu od najrazvijenijih i prosperitetnijih općina u Bosni i Hercegovini i šire. O svemu ovome će nam više reći naši zvaničnici. Današnjim presom ćemo otvoriti predstojeću kampanju za lokalne izbore 2016. godine. Kao najjača bosansko-hercegovačka stranka imamo i ovaj put svoje kandidate za općinsko vijeće Tešanj i kandidata za načelnika općine Tešanj. Čvrsto smo rješeni da ne samo potvrdimo uspjeh u izboru načelnika naše općine, već i da osvojimo većinu mjesta u općinskom vijeću Tešanj, što ćete vi, građani, i potvrditi svojom podrškom na predstojećim izborima. I tako omogućiti da u skladu sa našim sloganom nastavimo zajedno, nastavimo razvoj i prosperitet naše sredine. Lista kandidata Stranke demokratske akcije je sastavljena od obrazovanih, mladih, žena, onih koji su branili ovu zemlju, kao i kandidata sa iskustvom u općinskom vijeću. Lista koja sigurno zavređuje naše povjerenje. A sada ćemo vam predstaviti naše kandidate. Pod rednim brojem 30 je Senaid Himzić, rođen 1979. godine, a od 2010. godine uposlen u firmi Prevent Fad Jela kao operator na mašinama. Do 2010. godine radio na poslovima fizičke zaštite lica i nekoliko zaštitarskih agencija. Aktivno učestvuje u radu udruženja Građana Rez kao predsjednik istog udruženja.
Pod rednim brojem 29 je Omer Ramić. Rođen 1980. u Tešnju. Od 1998. godine zaposlen u autokući Uno, Tešanj, na mjestu rukovodioca servisne službe. Certificirani je servisni savjetnik i certificirani rukovodilac servisne službe Porsche Group. Aktivan u radu lokalne zajednice, oženjen je i ponosan otac sina i kćerke. Pod rednim brojem 28 Neira Bekrić. Rođena u Zenici, završila fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici i time stekla zvanje diplomirani inženjer za metalne materijale. Aktivna u radu nevladinih udruženja u sredini iz koje dolazi. Trenutno nezaposlena. Pod rednim brojem 27 je Većir Halilović. Rođen 1988. godine u Doboju. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Zenici, odsjek inženjerski dizajn proizvoda. Trenutno je zaposlen u firmi MAN Humel Tešanj. Aktivan je član rukovodstva Udruženja građana Crni Vrh i Udruženja Eko mladih Jablanica. Pod rednim brojem 26 je Almasa Ćustović. Rođena 1989. godine u Doboju, diplomirala na Rudarsko-geološkom građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, odsjek građevinarstvo. Od 2014. je zaposlena u firmi Artisan d.o.o. kao voditelj građevinskih radova te obavlja poslove planiranja, organizacije, transporta, komunikacije i interakcije sa kupcima iz cijelog svijeta. Aktivno poznaje engleski, a služi se i njemačkim jezikom. Pod rednim brojem 25 je Kemal Hadžić. Rođen 1987. u Doboju. Visoku poslovnu školu, smjer računovodstvo i financije, završio u Tuzli. Radi na poziciji menadžera prodaje u autocentru Gango Matuzići. Aktivan član Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije Tešanj, član mjesnog odbora Stranke demokratske akcije Novo Selo. Aktivno se koristi engleskim jezikom, posjeduje nekolicinu certifikata iz oblasti informatike i prodaje. Oženjen je i otac jednog djeteta. Pod rednim brojem 24 je Esmir Koturić. Rođen 1986. u Doboju, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek žurnalistika. Od 2011. godine uposlen u firmi Madi, trenutno obnaša funkciju direktora jednog od 4 sektora u toj firmi. Član je Stranke demokratske akcije i aktivan član Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije. Oženjen i otac 2,5-godišnje kćerke. Pod rednim brojem 23 je Umihana Krdičević Omerović. Rođena 1987. u Doboju, Fakultet političkih nauka završila u Sarajevu, a po završetku i master, čime je dobila zvanje magistar komunikologije, usmjerenje poslovno komuniciranje. Tijekom studija iskustvo sticala radeći u praksi BiH Telekomu i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Volontirala je u udruženju privrednika Doboj Jug, te obnašajući funkciju savjetnika načelnika za EU fondove, informisanje i saradnju sa donatorima u općini Doboj Jug. Trenutno zaposlena u Agenciji za razvoj općine Tešanj, na mjestu službenice za rad sa investitorima. Udata je i majka jednog djeteta.
Pod rednim brojem 22 je Admir Mehičić. Rođen 1980. u Trepču. Fakultet kriminalističkih nauka završio u Sarajevu i stiče zvanje diplomirani kriminalista. Aktivan član je Stranke demokratske akcije i uključen je u veliki broj društveno-sportskih aktivnosti. Vršilac je dužnosti predsjednika mjesnog ogranka Stranke demokratske akcije Trepče. Uposlen u firmi Mladi u službi transporta. Živi u porodičnoj kući u Trepču, oženjen i otac 2 sina. Pod rednim brojem 20 je Enver Mudrov. Rođen 1968. godine, srednju elektrotehničku školu je završio u Doboju. Aktivan u društveno-političkom životu i društvenoj zajednici, kroz rad u nekoliko udruženja. Bio pripadnik armije Bosne i Hercegovine, demobilisan kao aktivni oficir sa činom poručnika 1996. godine. Radi kao trgovac mješovite robe u vlastitoj radnji, aktivan u radu organa stranke u mjesnoj zajednici Stranke demokratske akcije Piljužići. Dao značajan doprinos u osnivanju Stranke demokratske akcije. Oženjen i otac 3 djece. Pod rednim brojem 21 je Fatima Roša. Rođena 1992. u Doboju. Nakon srednje škole školovanje nastavlja na Pravnom fakultetu u Zenici. Trenutno je apsolvent pomenutog fakulteta. Bila aktivna u mnogim organizacijama za mlade, od nevladine organizacije Karmit do Omladinske banke. Trenutno pohađa program Pro SDA u Tešnju. Zaposlen u firmi Alpina Bromi od 2016. na poslovima uvoza i izvoza. Pod rednim brojem 19 je Kenan Turkeš. Srednju medicinsku školu završio u Tešnju i time stekao zvanje medicinskog tehničara. Zaposlen u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja u Tešnju. Aktivni je član Asocijacije mladih Stranke demokratske akcije te predsjednik mjesnog odbora Stranke demokratske akcije Džemilić Planje. Od 2012. godine obavlja funkciju predsjednika Savjeta mjesne zajednice Džemilić Planje. Aktivni je član mnogobrojnih udruženja na području općine Tešanj. Oženjen i otac 2-godišnje kćerke. Pod rednim brojem 18 je Taiba Omahić Ireiz. Rođena 1983. u Doboju, trenutno živi u Kotlanicama. Po zanimanju je diplomirani pravnik, diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Udata je i majka 4-godišnjeg sina.